ni CEO akaba na co-founder wa Future Nations TV. Ku myaka 25 y'amavuko, Cyusa Pacifique ni umwe mu bantu barambye mu mashuri kubera ko yatangiye ibikorwa byo kwiga mu myaka 20 ishize. Mu 1995 nibwo Cyusa Pacifique yabonye izuba avukira aho ari muri Zaire. Ubu ngubu akaba ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu afite imyaka 25, itanu muri iyo ngiyo yose yayimaze mu bwana bwe. Ese nawe wibaza aho 20 isigaye yayimaze? Nibyo koko, ntago wibeshye, 20 yose isigaye yayimaze mu ishuri. Kwikubitira asoje umwaka wa mbere w'amashuri abanza, yese arwara bitunguranye, biba ngombwa ko amara imyaka 2 yose atiga. Mu kugaruka mu ishuri byabaye ngombwa ko atangira bundi bushya, atangira mu wa mbere nk'ubundi nk'ibisanzwe kubera igihe yari amaze atiga. Yakuriye mu buzima bugoye kuko yabanaga na mama wenyine umubyara. Ibi byamugize umwana uzi gukora cyane, akomeza kwiga ariko anashaka ubuzima ku ruhande. Yakuze azwi ku izina rya Mayibobo, bakaba ari umwe mu bantu bafite ikintu bamaze kwigezaho. Yize amashuri abanza kuri EPI Karama, aha akaba ari mu karere ka Gasabo, ari naho yakomereje muri ako karere n'ubundi Tronkom akayirangiriza kuri JS Kimironko ya mbere. Akomereza yisumbuye TSS Mutovu mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru, akaba ari naho yavanye amanota amwemerera kwiga muri kaminuza. Ubu tuvugana, Cyusa Pacifique akaba ari umwe mu banyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda, College of Science and Technology Nyarugenge Campus, aho yiga umwaka wa 2 Computer Science. Ntatazi igihe azaviramo kubera iki cyorezo cya coronavirus. Stay home, stay safe. Mwakoze kubana nanjye, yari Dieudonné Nshizirungu. Ndabashimiye cyane.